Whaalofala atu, hanei he tu tūlu tō wala tala tu tupu, ke lata ia moia whiwhnei. Ke kamata ke he tu tūlu tō wala tala, kua whakamoli mai he te kitaki he matakau pulinga hua, koe komisina ko Aida tālangi he kisi, e tau amamana ki anga he whakatuwhono, ke whakafō whalu e tau whainga hua whakatuwhono. Nā kai whiawhia whalu e tau ulu whakatonu he tau whainga hua, hako pehe alo tūlu, nā kai whai whakatutala anga ke he tau whakaholoanga nei. Hanei e stapa vihi me tau wala tala ia. Kua whakakise manatua e whalu e tau ulu whakatonu e tau whahinga hoa whakatuwhono mo i pehe alo tōlu, koe nā kai whai whakatutalanga mo e matakau pulinga hoa ke he tau hikianga nei. I lo IBCN News ne whakahoko e taha whanoanga he matakau pulinga hoa mo lau tōlu e tau ulu whakatonu e tau whahinga hoa he aho tuloto he whahi tau peo ka mole. I loa ai koe longa e tau huhu toko halau tolu e tau ulu whakatonu, hangawia ke tau hikianga nei kua mamnaki e matakau pulinga hoa me whakatuwhono ke whakangahua, ke hiki ai e whalo tau whahinga hoa he whakatuwhono. Whakatutala ai mo e komisina ko Aida Tālangi he kesi ki he whakaholoanga News of the Week he whahi tau pukamale. Mo e pehea ia nā kai fōu e tau amanakianga ngahua nei, koe tau mana kua lewa e tohia ke tau hokotaki e tau kamale, mo e whātu tāla tu mau fōki ki ai. Ki ona ono ke tau puhala ke whakahangahanga mitaki e tau ngahua he whakatuwhono. Pehe komisina ko Tālangi he kesi, mitaki e whanoanga ne whakahoko e atu lotu whahe tupu kamale, ke e whakakise e tau manatu he tau takitaki whahe ngahua, mo e longa e halau tōlu tau huhu. Kua whuakiangia e ki alau tōlu, ato hoko e aho tuloto he whahe tapu nei, ke tuku atu e tau manatu halau tōlu ke he ofisa he matakau pulinga hua, hangau ia ke tau hikianga nei. Koe tau hikianga fō nei, tau whakatua i whalua tau whainga hoa fō, tunga e tau whainga hoa, ke lata mo e tau hikianga he matangi, mo e taha whainga hoa fō, fōki koe whainga hoa fusiika, ki lalo hefo he pataanga he tau whainga hoa, mai tau koloa tufunga siam. Koe whalu hikianga, koe tau hikianga ke tau matahingoa, tunga e whahinga hoa ne whahingoa koe National Security, koe whahinga hoa leo puto ia ai o ofisa mai tau le kua tupu whakaofo, mo e lewe kianga he whalipipui he motu. Koe taha hikianga lahi fōki, koe whahinga hoa tāna ki tupe, koe eke ai mo taha potaanga whahinga hoa lahi, ke whahingoa koe Finance and Economics Ministry, mo e taha matapatu whahinga hoa fōki koe Foreign Affairs. Tō utakehe e whahinga hua whakamua ne whahingoa e koe whahinga hua e whono e ke pule me whono i ki pule, ke tūtoko taha e whahinga hua he whono i ke pule, mo e tūtoko taha e whahinga hua ke lata mo e whono i ki pule. Talahau mai e komisina ko Aida Tālangi he kesi, nā kai whakasepe-sepe e tau hikianga nei, pui whakangahua e tau hikianga nei, anono atu ai ke taha ke ua e tau, ke whakangahua ai e tau hikianga ke tau whahinga hua whakatuwhono. Ko e tahani e tau aho mua atu e mahuinga ke he tau aonga he motu. Ko e aho tufa he tau pale ke he tau whanau. Ko e whakamailonga Ducks he aonga he tau whanau i ki he motu. Ko maua ai he tamatane ko Joy Tātui mai he manga ko Hakupu. He whakahoko e aho tufa palepale he aonga Niue Primary School he aho whalaile whahi tapu kua male ke whale tolo nā i Paliasi. Tokalonga e tau mamatua me tau mga whawa kua tolo atu ai ke tau seanga nei mo i ki sia halau tūlo a tau whakahele kua maua e tau whakamailonga ke tau whakakoanga ke lata ia mo i tau nei. Koe aho whukia nei ke whakailoa e hingoa he tāma mo he wahanga ono kua mua atu e loto matala mo e makaka ke tau whakakoanga he tau katoa. Koe pale ia ne whakahingoa koe Ducks, ni moa ai e Troy Tātui mai he maanga nā ko Hakupu, koe ia koe tāma ulua ki ha Leroy mo Patricia Tātui. Koe ia tāma ne tu ua ko Zoe tungia walu, mai he maanga ko La Kapa, koe tāma ha Tavita mo Filda tungia walu. Koe ia e tāma ne tu tolu ki he tau makaka halau tolu wahanga ono, ko Suianga Kalapu, mai he maanga ko Vaia, koe tāma whiwhine ha Stephanie mo Feso Kalapu. Amana ki atu ai ke aho tufa pale he aho tukolunga ka whakahoko e he awhlai le whaitapu nei. Ko whakausi tua i ngā hua he takitaki he matakau Telecom Niue ko Brett Collier.
Pihia he whakamōli mai he takitaki he mtakau Board of Directors he kau taha Telecom Niue kia PCA News he pungipungi he mam he ahu nei. Ne longona e whaitop kua mole kua whakailoa mai e Brett Collier hana manako ke whakausi tuai e hana ngahua. Kua whakamōli fōki he takitaki he matakau Board ha Telecom Niue ko Avi Rubin ke mam he ahu nei. Kua hoko mai e tohi ha Brett Collier ke whakausia i hana ngahua. Kai pehea Avi Rubin, tū mauni e tau whakaholoanga ngahua ha Telecom tunga ni he whamahani. A manaki ke kamata kumi takitaki fōu he tau mahina i mua. Ne kamata ngahua a Brett Collier koe takitaki ha Telecom he tau uawhi hongfulumahiva, mo saini ia e kontulake ke hoko atua e ke tau uawhi uafulumatolu. Koe mahina o kuso he tau nei ne tohi oli atua ia ke he taha punga hua lahi he whakatu whano koe takitaki ha patang he tau whahinga hua infrastructure. Kau tua e hana tuhi ole, kai naka i talia ia e punga hua nei. Tahai whaianga haulahi ne whakahoko ai ke maanga ko Avaseli he okioki whaitapu kwa mole. Ko whakamunui na i e tonga hua ke whakafōu e whaitunga he maanga ho sina i ua mo e veveseanga he tau lapa maka whakamanatuanga. Ko ilo ai koe molea e waungu fulmaono e awhita la ko whuakia i ke lata ia mai aho he maanga ko Avaseli. Tokolonga ko tolo tua i ke lata mo i whaianga haulahi nei he kalisia mai maanga ko Avaseli o ne pata. Whaala e tau whakaholoanga he aho, whakamua ko viveuanga he tau lapa maka whakamanatu ne tohia e tau hingoa he tau ako ko ngahua ai ke he maanga ko Avaseli, sipihia mo i tau tangata Avaseli kua ako ai ke he tau maanga ke he motu mai whaulu e tau motu ke he lalolangi. Ko tohia ai whoke tau hingoa he tau ulumotua toko tolu he kalisia. Hane e ulumotua he kalisia ko pili talangi ke whakamama. Ko veveu he tau lapa maka, ko tohia, mo e whakamanatua ki ha tau tolu. A tau tupuna he maanga nei. Tau tupuna he motu. Ne whakawhekau ki he maanga nei. Ko veveu anga ia tō tausi atu ke he mga whakamui kai wharawhara whakakua atu au ke he ngahua. Mga aho ne tausi ai e pureanga he kalisia. Ke riu whakawhau e mounga ko sinai. Taha nei he tau mohi misi ne mohi kiai. Poke to hoko na kai ta mga aho. Ke tausi taha lapa whakamanatu, mai tau ako, ne ako ke maanga nei. Si pihia whoki mai tau ako he maanga nei ne watu, ako ke tau maanga i whafu iniwe, si pihia mai tau mutuke. Ki kese ki ai ke he maanga nei, kau nono hifu am toru ke he mata atahi nai lalo. Koe tau kau tau, whelakutaki he lalolangi. Tau hingoa halau tori ai. Koe whaitunga, kua manatu ai maanga mai karisia. Ke tohia whoki tau kau tau he atua. Ne whekawhekau ke he motu nei, maanga nei, moi tau mutuke. Ko e tau lapa maka whamanatu nei ne whakatupe ai he matakau Avaseli o ne Pata Association mai he maanga ko Sydney he mutu ko Australia. Ko e tau holonga tutupu mai whoki he tau ako mai he maanga ko kau whakalataha me tau matua ako ne ngā hua whoki ki Avaseli he tau ko mole ko Reverend Liva Tukutama mo Reverend Dr. Matangi Vilitama. Ko whakausi vevese anga he tau lapa maka mai kamata i e te puakianga ke whaitunga takitaki e ako he maanga ko Petesa Suentuato. Whamatala i ulmotua koe fitu e tau he tālanga e sina iua, mo he whangi e he aho ono he mahina o ke tapa tau taha hiwa fitu tolu. Ne whakamunuina ai e kamataanga he ngahua he matakau ka muta JD Constructions ke whakafua sina iua he mahina a inuari he tau kwa male. Koe whakatawanga, ke tau mene te manako ki ai. Kai anono ke tau tupe, tō moa,
Mafisi na kai. Te mai wharu e tau tau hawanga. Ne kolongona i lo te he karisia. Ngā hua whakawe kai. Whakamunuina. Koe osi whai tau mamatua he mamara. Si hei. Matakau ngā hua. JT Construction. Kua ngā hua kei Kawe, Atoa, Randall, mo Boston, toko tolu. Mo halau tolu a tau tāre. Ne ngā hua kei se whaitunga. Mo e manatu ki tuku atu e tau whakawe. Ke he tau tangata he mahanga. Tau matua si akwan, tau matua whini. Tau atu hau. Kai mo atu whoki ki he tau Holonga ne te tupu mai a maseria de ane pata. Ke tau kutu kehe, o e tuku turo. Ke tau poa kua fuaki. Ke riu whakafou me whaitunga ni hea tua. Ronga e tau lorong. Ronga e tau whakangianga. Ne no nofo i loto he whaitunga nei. Mai he tau tupuna. Koe mena ia, ne riu whakafou ni tau no whoa, ne no nofo i alotu. Kai hau ta mai i tau na fōfō. Whakafou, magisia, hei koe na whanga i hawa matua. Hei koe na whoa i hawa matua. Koe kurema ia, ko whia ki ai karisia. Asi tau seiki. Ko whasipa uaki e lolongo he matakau fuata e karisia, ke lata mo iaho he maanga. Koe wala ke tūluaki he tau whakaholoanga ko uatua i ke tau mawhai ke tau ngalue ko tau sipa uaki ke lata mo tau uina. E ngasia tau wewehanga ni tūlu he maanga mo tau lau kai ko whakatoka ai koe whahe toke lau, whahe lo tauho mo whahe tonga he maanga. Longa tau whamatalaanga mai he tau wewehanga ni tūlu ke he kalisia. Sipihia mo tau holonga mai he tau akwako he maanga mo lo tūlu mai he tau maanga i whafu. Ko whamatala fōki e ka muta ko atoa tālangi. Koe ha matauronga hua, tōlahi e uka, mo e mamawha ke he tau nei, mo e tau kamori ko hoku ki ai. Longa e tau mena kua nākai horomitaki, longa e tau mena ne horomitaki. Ha ko e tau ngangao, kua hoko mai ki he tōlo lalolangi, kua nākai maike ke whakamori ha matauro wharu manako ke tausi ke ha tōro whaitunga. Tokolonga tau lilifu he motu kua kau whakalataha ke aho e maanga ko awasele. Kua hoko tu fōki e pale mea lilifu ko Dalton Tangilangi, koe tau iki pule mo tau iki pule ke kau whakalataha mo tau tikitaki he kalesia niwi. Whakaue au mai tau tangata he motu, ha koe whakatu whono he tau tangata ausi he motu. Si whakaue ia hamtoro, kua mana ki au kua mailonga lahi. He hamtoro atau matakainanga, hamtoro atau tangata he motu nei. Ha koe whakatu whono nei, koe takitaki noa ni ka koe whakatu whono halau tolu. Pina tu whakaku whoki au ke he manaia he whaitonga. Whakau e ma toa mai hao tau tangata hua ko Randall mo Postoni. Ai ngaro e hamutolu tau hakahakau, po hamutolu tau purotu ke he ngahua ia, ke he do lapa kau. Si tungana ia whoki. Ne kisia whoki, he whakatu whono he amtora tau ngahua mtaki ia, ne whoki atu whoki. E matanga hua lahi ia, ke tālanga, he tau lau, mo e pihia,
mo lau he whakatunu whono, he whare whono fō. Se mana ke au kau atam tolu, mahako tau tangata, ke kisia tu whoki, e fulu ala ke tau ngahua ia. Si lahe nāwa mo whakaue, hakua tālanga po ke tau siai. E hea tau tolu, po ke tau tolu ni a tangata ke motu nei. Hanei e ako ko Reverend Bethesda Soantuato me tau mana tu whakaue ke tau ngahua mai aho. Tau whakaue lahi ke. E tau purotu, ka muta. Tulio, Rentolu, o Moston. O e tau tangata osi he maanga. Kua ngahua ke asi hake, asi naiua. Kaue ke he ka alisia mo popo, whine mai tama a wasere anu na pata. Ke he tau asianga tupe i loto he whaitunga. Tau mata kau sipote he maanga. Ia whoki, tau holonga, tama o sera ne pata, kua no nofu whanau, ke he tau maanga he motu nei o niwe. Tau whakauelahi mahaki, i tau whanau a seri, kua tākere, i tau motu o te silani o Australia. Kua manato, mai, e maanga, ke whaki mai e tau koroa tupe, ke loto, ke lata mai asiha kia sina iua o e tulou. O se tau kai mo e kōri whiawhia ai tau tangata he maanga, ke tau kōri mo tau lolongo kua whasipaua ki mai aho. Koe wala ke whaa ki he tau whakaholoanga he aho, koe tuwhatufanga ke hinga lua whakatū na we ke lata mai aho. Kua tuwhatuwha e ke lata mo tau ako he motu, lata mo e palimia, sipihia mo tau e kalesia he motu. Koe katoa he tau tupe ko whuakia i ke lata me tau ngahua mahuinga e ka alisia me maanga ko awasele, koe volungu whamaono e awheta ala me ua seo ua maturu. Ko tali mai he kau taha i New Zealand e tau huhu mo tau manatu he tau bisinisi ma ke niki he motu hangau ia ke tau koloa whilesi halo tulu ne whai utakehe. Pehe ma ke niki ko Willie Saniteli, ko linga ono e mahina a nei he naka i moua e tau koloa he pisinisi hana ke he tau whilesi mai he wakalele e New Zealand, mai pehe koe wha utakehe mai he tau whilesi ne tahake mai ke he motu. Pehe tali mai ha e New Zealand mai he takitaki he Global Sales ko Alex Larson, koe lahi e tau hikianga ke tau whilesi uta wiko he lalulangi ha koe ngangao ko visi hong fulmahiva, mo e hiwong fulma lima e paseni he tau whilesi ne wha uta kehe. Kai whiawhia lau tolu he kautaha e New Zealand, ko maiki ke langumatai ke whaiwakalele langataha he whahitapu ki niwe. Pehea ia, koe tau koloa whata mai he tau whilesi kua lata ke whakamau pāpu he tangata ne whakawhanu mai e tau koloa. Kai mai longa whuke lau tolu, koe whalu tau mga aho ke he tau koloa ne tahake mai ki niwe, whauta ke he whalu koloa, kai tahake mai tau koloa ke lata mai whahe malolo sino. Pehea ia, ke lata mai longa anga he tau pisinisi, kua lata ke tohia whakamai longa whakamitaki e tau whekau manako mawhisi, ke iloa he tangata ne whakawhanu mai e koloa ke tau sipihia. Pehea Willie Saniteli, manako ia ke whai tau seanga e whakatuwhanu niwe, ke he tau le kua nei, ha koe whakatuwhanu ne whakatutala ke tau maweheanga mo e kautaha e New Zealand. Pehe whuke ia, nā kai mau e pisinisi haana he tau tupe lau matai he whakatuwhanu. Sika pehe nā kai hoko mai e tau koloa whilesi halau tolu, tō lau ia e tau tupe maua he pisinisi haana. Tali mai e hukui tohi kupu whakatuwhanu ko Gayleen Tasmania, pehea ia, nā kai maiki e ia ke tali e tau huhu, he nā kai loa ia e tau maweheanga nei, he whakatuwhanu mo e matakau e New Zealand ke maiki ke tali e tau huhu. Ko e aholo te whaetapu kua moale ne tātu whakamawhisia i e taha pali mia whakamua ko lilifu ko Young Viviani ke he motu ko New Zealand he wakalele Medivac. Ilo ai he mta uru e whaetapu kua moale ko tātu lilifu ko Young Viviani ke whalenga ngāo ni wefou hako na kai maloloa ia. Ko e aholotu ko hoko mai baua ki e taha wakalele ke tātu ia ke motu ko New Zealand. Whakatoa ia mai taha he hana tau whanau koe ako ko Willie Kampala Viviani. Ilo a mai he hana mga whaua, tātua ia mai tausia e tau sivianga ke he whalinga ngāo i Okalana. Mo lea vole se o tone he toko loane tahake mai he whakatonga kua mole.
Ka naka i katoa toa e tau koloa. Whaulu he tau koloa ki lotu he tau puha, kua naka i maeke ke vevesi mai, ha kua hiki e tau whakaholoanga he whakatonga kua moale ke hau mua ki niwe to whinatua ke atuku ki ailani. Koe ka kano ne hoko mai mua e whakatonga ki niwe, ha kua mamawhalahi e tonga mai naka i maeke ke hoko atu ki loto he wāfo i Avarua. Koe mena ia asi hoko mai ai ki niwe. Ke uta ke he tau koloa ha niwe ke whakamāmā e whakatonga ke mai ke hoko ke he wāfo i Rarotonga. Ko ngā hua ai me lau mai e tau koloa ha niwe koe wālu se o me onfu mahiwa e tone he mamafa he tau koloa ke lata me tau mahina ki Ruisimasi nei. Talahau mai e sini ha Metson he motu ko Frank Mogoia koe onfu mahiwa e tau puha containers mo limu fumafitu e tone he tau koloa Brig Bulk. Koe lahi fōki tau koloa he whakatonga nei ke lata me tau projects la lahi he whakatuwhono tunga e tālanga he whale waste management and recycling plant o me whakafōu he funga male wakalele. Mai he tau puha containers, 5 e tau puha tamai he tau motu ko Samoa mo Fisi. Fitu e pele wafi ne tahake mai, ua e pele wafi mai he motu ko Samoa, mai ua mai he motu ko Fisi, tolu mai he motu ko Nisilani. 5 e puha Filisa mohiwa e Tangtaina Penisini. Nā ka iosi tau koloa hai niwe he utakihe mai he wakatonga nei, ka kano ha koe tau koloa kua lafi me tau koloa he motu ko Rarotonga ke taha e container. Koe mena ia kua toka mamau ki lalo mai naka i maiki ke moua mai. Koe whaulu he tau koloa ia ne naka i hoko mai, koe tau kawa Steinlager he Bond Store me whaulu koloa he tau pisinisi he motu, tunga e tau hui motokaa. Kai mai longa foki e tau mga hala toa whānei ke mautali he tau hikianga he tau aho ka hoko mai ai e wakatonga. Pēnā hatu tūlu tō walatala tutupu ke lata ia moia whiwhinei, rana whā mui munui nai pū.